Yes, ibihe byiza rwose kuri mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe, nizere ko mu byukuri muri amahoro aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Ikaze muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 27 z'ukwa gatanu abanyarwanda bakwita Gicurasi 2026 ku kibuga cy'imirwano murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu byacitse byadogereye bavandimwe, munyemerere turebere hamwe uko Rubaya yugarijwe cyane. Abatuye muri teritwari ya Masisi baratangaza amakuru ateye ubwoba cyane. Abatuye muri teritwari ya Masisi by'umwihariko muri groupement ya Kibabi baratangaza amakuru ateye ubwoba cyane. Biravuga ko igikuba cyacitse muri teritwari ya Masisi mu nkengero z'umujyi wa Rubaya. Biravugwa neza ko Rubaya mu ijoro ryo ku munsi wo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri haraye ibiturika by'amasasu. Turaje turebere hamwe impamvu yabyo. Ngo ingabo za Tshisekedi na Wazalendo barwanye inkundura bahangana na M23 ndetse babasha kwigarurira agace kitwa ngo ni Kanyaru masaha ya 2 z'ijoro ryo kuwa mbere, birangira M23 ibibirinduye masaha atarenza 2. Iyo operation ndaje nyababwira uko yakozwe. M23 yongeye kwandika amateka atazibagirana ku kibuga cy'imirwano. Urugamba rurimo n'abacancuro, abarundi ngo nabo bazamutse harimo n'abanyangora. Turaje turebera hamwe uko Wazalendo na FARDC zashkwiye imishwaro zirukanwa mu bice bitandukanye. Uduce 10 magingaya tumaze gufatwa na M23 twiciyemo Wazalendo zitagira ingano. Abaturage bari gutangaza amakuru biboneye n'amaso bavuga bati ibi byo noneho nakamaramaza. Hanyuma RDF imaze iminsi yaragoreye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisirikare cy'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, hatitaye kuko bagishimwa n'abatari bake ko gifasha ibihugu bitandukanye byagowe cyangwa se byazonzwe n'imitwe yitwaje intwaro ibihungabanyiriza umutekano. RDF ikagoboka cyangwa se igatabarana ingoga, hatitaye kuko igisirikare cy'u Rwanda kimwe bisirikare maze mu byukuri gusekiwariza igihugu muri rusange mu bijyanye n'umutekano, hatitaye ku buryo ingabo z'u Rwanda zirangwa na discipline ndetse n'umutima mwiza aho zitumwa mu bikorwa bitandukanye bya kimuntu. Aka kanya Amerika igize itya iratungurana cyane. Murabizi ko Amerika imaze iminsi ihana ingabo z'u Rwanda, ihana RDF nk'urwego nyirizina, ariko kandi murabizi ko zitukwamo nkuru. Amerika imaze iminsi murabizi yitunira ku bajenerali mu ngabo z'u Rwanda RDF, ngaho General Rukika Rusisi, ngaho General Mubaraka Muganga n'abandi bagiye batandukanye. Aba bagiye bahabwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihano mu byukuri bikomoka cyangwa se ngo biva ku kijyanye n'ikibazo cy'umutekano w'Asirazuba bwa Kongo. Bikavuga ko ngo kuba RDF gushyigikira M23, bikavuga ko ngo ingabo z'u Rwanda rero zishyigikira M23, akaba ari nayo mpamvu yabaye mu byukuri intandaro y'ibyo bihano Amerika ngo yagiye ifatira ingabo z'u Rwanda. Wakwibaza utese Amerika ibikurikirana ite? Aka kanya Cabo Delgado muri Mozambique murabizi ko hamaze iminsi havugwa amakuru akomeye cyane. Bikavugwa neza ko ingabo z'u Rwanda zitishimiye cyangwa se nubwo zamaze guteza intambwe mu byukuri umutekano mu bice bitandukanye bya hariya, ariko kandi umuryango European Union yo wamaze gutangaza ko bidakwiye ko ingabo z'u Rwanda zongererwa manda ngo zikomeze zikore ibyo bikorwa cyangwa se mu operation, ahubwo ko ngo uyu muryango uzafasha igihugu cya Mozambique kwiyubakira ubushobozi kikaba cyabasha kwifasha. Ariko ibyo byarangiye n'ubundi guverinoma ya Mozambique yemeye ko izakora buri kimwe igatanga inkunga iyo yatangaga mu gihe iyo yaba yihagaritse kugira ngo ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bikomeze hariya mu ntara ya Cabo Delgado. Aka kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zigize gutya zifata ibigo bikomeye bikorera hariya kabisa, zibiha uburenganzira bwihariye bwo gukomeza gukorana n'ingabo z'u Rwanda zikorera muri Mozambique bitandukanye n'ibihano kira gihugu cyafatiye izo ngabo z'u Rwanda. Ndaje mabwira impamvu Amerika itunguye ingabo z'u Rwanda ikazemera gukorana n'izi societe zikomeye cyane. Izo societe se ni zihe? Turaje tubirebera hamwe muri aya makuru, turabiva imuzini muzingo. Turagaruka kuri tele muri Kivu y'Amajyepfo bikomeje kuba bibi cyane ndetse birebire mu buryo budasanzwe. Aha ngaha nyuma yuko tuza kuba
twavuye muri Masisi turanyarukira muri teritwari ya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo turebera hamwe uko situation imeze ngo bushimusi ubwambuzi n'iterabwoba bikomeje kwibasira abaturage bo mu duce dutandukanye twa Uvira ariko noneho bigakorerwa mu bice bigenzurwa n'ingabo z'u Burundi by'umwihariko turashe tubive imuzi n'umuzingo muri amakuru ni mu gihe kandi Uvira atangiye igikorwa cyo kwambura intwaro wa Zalendo bikabyongereye impungenge zirimo n'imirwano ikomeye cyane mishya yakomeje gusakiranya impande zirwana ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa zishyamiranye hariya muri Kivu y'Amajyepfo turashe tubive imuzi n'umuzingo muri amakuru 5 kuri 5 Sudani y'Epfo ingabo z'u Rwanda cyangwa se abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bwa Loni bahawe imidari y'ishimwe nyuma y'uko bakoze iki turaje tubigarukeho ndabwira ko abacuruzi b'amatike y'indege mu Rwanda bari kurirayo kwarika biraterwa n'iki ndaje mbabwireho mu Gikongo Brazzaville urubyiruko rw'abanyarwanda rwaganirijwe kuri gahunda yo gukunda igihugu cy'u Rwanda turaje tubive imuzi n'umuzingo muri rusange tanyarukira muri Uganda yitwa Mwenda uyu numwe mu banyamakuru bakomeye cyane hariya mu gihugu cya Uganda ari mu marira hari kwicuza afite ubwoba bwo gufungwa na Perezida Museveni biravugwa neza ko rwose umwuka hagati y'aba bombi hagati ya Perezida Museveni n'uyu Andrew Mwenda utifashe neza impamvu y'ibi byose ndaje nyababwire 5 ku kandi hanyuma ariko icyorezo cya Ebola gikomeje kuri koroza Museveni muri Uganda yanze gusuhuza abayobozi bahuriye mu nama kubera iki cyorezo ndaje mbabwireho turanyarukira muri Tanzania umubyeyi wa John Pombe Magufuli wayoboye Tanzania yitabye Imana ese yazize iki turabigarukaho muri Kenya Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya uyu nguyu yakanguriye abanyakenya kurya amafaranga mu by'ukuri yabiyamamaza turaje tubikomozeho turanyarukira muri Afrika y'Epfo perezida Ramaphosa yareze icyemezo cyamushinje amakosa yibwa amafaranga abitse turabirebera hamwe turambuka hakurya y'inyanja ngari babwire ko Amerika yagabye ibitero bishya kuri Iran byagize ingaruka zikomeye ndaje nzibabwire Israeli biravuga ko minisitiri umaze iminsi yamaganwa yasabye ko mu by'ukuri muri Libani haraswa ndaje mbabwire 5 ku kandi babwire ko kakanya Uburusiya bwateguje ibitero simusiga kuri Ukraine iyo byose na amakuru tugiye kuba tugarukaho tuyave imuzi n'umuzingo 5 ku kandi birumvikana ko rero nongeye kubaha ikaze mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri Iwacu Media TV ni subscribe cyangwa sabone ubundi ugakanda like tukabona ko bikunda ugatanga igitekerezo udutima muri comment ari nako usanyiza abandi aya makuru ibi byose ariko ukabikora mu gihe nawe ubwaye wumva wanogewe reka duhere ku bijyanye n'iyi nkuru y'ingabo z'u Rwanda hanyuma tugaruke ku kibuga cy'imirwano muri teritwari ya Masisi turebera hamwe uburyo urugamba rwifashe n'uburyo M23 ikomeje gutoza amashashi abo ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo na Wazalendo iyi ni inkuru nziza ku ngabo z'u Rwanda leta zunze ubumwe za Amerika zahaye ibigo bya Total Energies ndetse na Exxon Mobil uburenganzira bwihariye bwo gukomeza gukorana n'ingabo z'u Rwanda zikorera muri Mozambique bitandukanye n'ibihano kiriya gihugu cyafatiye izi ngabo z'u Rwanda mu minsi yashize ikinyamakuru Africa Intelligence dukesha inkuru nicyo gitangaza amakuru kivuga ko uruhushya rw'uko biriya bigo bigomba gukomeza gukorana na RDF rwatanzwe n'urwego rwa Amerika rushinzwe kugenzura ibihano OFAC mu ntangiriro za Mata 2026 nuko ngo sibishya OFAC ngo yemereye ziriya sosiyete zicukura petrol na gaze gukomeza gucungirwa umutekano n'abasirikare b'u Rwanda bari mu ntara Cabo Delgado ni majyaruguru ya Mozambique Cabo Delgado isanzwe ibamo imishinga minini ya gaze irimo Mozambique LNG icungwa na Total Energies ndetse na Rovuma LNG ya Exxon Mobil ikaba ifite agaciro ka miliyari nyinshi z'amadolari ya Amerika nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence kibivuga ayo masosiyete yombi ntiyifuza gukomeza ibikorwa byayo adafite uburinzi bw'ingabo z'u Rwanda zimaze igihe zaragize uruhare rukomeye mu kugarura umutekano muri Cabo Delgado kuva zoherejweyo muri Nyakanga 2010 mu mwaka 2021 ingabo za Mozambique ziracyagaragazwa nk'izitagira ubushobozi buhagije bwo gusimbura RDF muri ako gace kugarijwe n'ibitero by'imitwe y'iterabwoba byahitanye mu by'ukuri
abaturage benshi ni imitwe y'iterabwoba ifitanye isano na Islamic State. Amakuru kandi aravuga ko Exxon Mobil yakoze ubuvugizi bukomeye kugira ngo ibihano bya Amerika bitagira ingaruka ku mikorere y'ingabo z'u Rwanda, ku mikorere yayo ndetse na RDF. Mubo yifashishije harimo Walter Constainer wahoze ari umunyamabanga wungirije wa leta ya zunze ubumwe za Amerika ushinzwe Afrika ku butegetsi bwa George Walker Bush, ubu akaba ashinzwe ibikorwa bya Exxon Mobil muri Afrika. Bivugwa ko Exxon Mobil iyi yasabye ko RDF yakomeza kuba muri Mozambique mu gihe cyose hazaba hakiri ibikorwa byo kubaka ibikorwa byo gutunganya gaze ku kirwa cya Afungi. Icyifuzo cyaje kwemerwa kuva muri Werurwe 2026. U Rwanda rwatangiye gutanga ubutumwa bugaragaza ko rushobora gukura ingabo zarwo muri Mozambique mu gihe ubutumwa bw'ingabo zarwo bwaba butagiterwa inkunga n'ibihugu byungukira kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado. Byari nyuma y'ibihano leta zunze ubumwe za Amerika zafatiye RDF n'abayobozi bakuru bayo nyuma yo kubashinja kugirana imikoranire n'umutwe wa AFC M23 uri mu ntambara n'ingabo. Birumvikana rero bikavugwa ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe aherutse gutangaza ko u Rwanda rutakivanye ingabo zarwo muri Mozambique bijyanye no kuba leta y'iki gihugu yaremeye gutera inkunga ibikorwa by'ingabo zoherejwe muri kiriya gihugu. Murabizi ko mbere gato twabwiye ko ibihugu by'Iburayi by'umwe bw'ibihugu by'Iburayi European Union byari byatangaje ko murabizi ko byatangaga inkunga yatarenze ngo ari miliyoni 20 something like that, miliyoni 20 z'amayero, zitageze kuri miliyari 30 na zingahe z'amadolari z'amanyarwanda. Aya mafaranga iyo yari yatangaje ko itazongera kuyatanga ndetse ko icyo yakomeza yashyiramo ingufu ari ugufasha Mozambique kubaka inzego za gisirikare zikomeye hanyuma ingabo z'u Rwanda zo zigataha. Ariko bukeye bwaho nkuko byatangajwe n'uruhande rw'u Rwanda bikavugwa ko habari ibiganiro byari byarabayeho hagati y'u Rwanda na Mozambique byaganiriweho hagati y'abaperezida b'ibihugu byombi, uyu Chapo perezida wa Mozambique ndetse na perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Bikavuga ko ibyo biganiro byarebeye hamwe mu by'ukuri byasize harebewe hamwe niki cyakorwa mu gihe iyi nkunga y'umuryango bimwe bw'ibihugu by'Uburayi yabihagaritswe kandi izi ngabo z'u Rwanda zikikenewe hariya muri Mozambique mu bikorwa byo kurwanya y'iterabwoba. Rero Mozambique ngo yaremeye hari ibyo yagiye yigomwa ngo rwose ikijyanye n'amafaranga ingabo z'u Rwanda zizakenera ngo zikomeze ubutumwa Mozambique izayishakira kandi izayabona ngo izo ngabo zikomeze ubutumwa. Ubwo rero nabyo Minisitiri Nduhungirehe aherutse gutangaza cyangwa se kugarukaho mu minsi yashize, birumvikana cyane. Hanyuma rero ikindi kivuzwa aka kanya muri iyi nkuru nyine nuko ingabo z'u Rwanda ko zizaguma muri Mozambique bizagira ingaruka mu bijyanye ingaruka nziza cyangwa se bizatanga umusaruro noneho ku mutekano w'ibihugu bigiye bitandukanye nk'uko ikinyamakuru Africa Intelligence cyabitangaje. Ibi bigo bya Total Energies ndetse na Exxon Mobil nyuma y'uko hatanzwe uburenganzira bwihariye bwo gukomeza gukorana n'ingabo z'u Rwanda zikorera hariya muri iriya ntara ya Cabo Delgado. Kude chapeau ku ngabo z'u Rwanda RDF, ndetse ndashaka ko rwose namwe mutanga ibitekerezo. Ese niba Amerika ifata umwanya ikandika iretire itangaza ibihano ku ngabo z'u Rwanda ngo kubera ikibazo cy'umutekano burasirazuba bwa Kongo, u Rwanda rushinjwa kugira uruhare mu izamba ryawo, bivuze iki kuba bagaruka ku rundi ruhande bakerekeza i Cabo Delgado bagasanga ingabo z'u Rwanda hari icyo zigomba kuba zikomeza gukora? Ese bisobanuye iki? Ndagira ngo aba bana natwe gatanu ku kandi bandike muri comment uko babyumva. Yes, hanyuma reka tunyarukire ku kibuga cy'imirwano bavandimwe, mbabwire uko situation imeze maginga ya nk'ubu Rubaya Igikuba cyacitse, abaturage bari guhunga, ibintu byakomeye byacitse byadogereye. Reka maze babwire uduce 10 deja M23 yamaze kwibika. Abahungu wa General Sultan Makenga ntibasanzwe, ntibakorwaho, donc n'abahungu ubona ko bariye karungu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka nse mbabwire ibice bigera ku 10 M23 yamaze kwigarurira. Hari n'ahantu rwose mbona ko muri aya makuru bigaragazwa ko hagarutse tuze kandi hari imirwano ikomeye kuva muri weekend ishize kugeza mu gitondo cyo ku masaha y'amanywa yo ku munsi w'ejo. Uduce 10 M23 yabashije kwigarurira nyuma y'operation amaze amasaha menshi hagati y'impande zombi.
FARDC yongeye gushwiragizwa cyangwa se gukwira imishwaro nyuma y'urugamba rukomeye rw'imbaturamugabo, ndetse ku munsi w'ejo tariki 26 byari kwa kabiri, izi ngabo za M23 zongeye kubabaza igisirikare cya Kongo. Bivugwa ko muri teritwari ya Masisi amateka yongeye kwandikwa. Abaturage nabo barabyemeza, ndetse biremezwa neza ko M23 yongeye kwerekana ubudasa budasanzwe ku mirongo y'urugamba yigarurira uduce. Hararimbwa Tombe mu gace kitwa Gasenyi, hararimbwa Tombe mu gace kitwa Bukinanyana, hararimbwa Tombe mu gace ka Bushiha, agace kitwa Bukumbiriri bararirimba Tombe, ahitwa Nkokwe bararirimba Tombe, Runigi naho nuko, Karunga bararirimba Tombe, Nyakigano bararirimba Tombe, Miruta bararirimba Tombe, Musheberi ndetse na Kavuta bararirimba Tombe. Agace ka Gasenyi karimo Tombe, Bukinanyana hararimbwa Tombe, Bushiha hararimbwa Tombe, Bukumbiriri, Nkokwe, Runigi, Karunga, Nyakigano hararimbwa Tombe, Miruta, Musheberi ndetse na Kavuta. Utu duce twose twabaye Tombe, totali Tombe dufashwe na M23. Mu cyumweru gishize nibwo AFC M23 yari yambuye na FARDC utu duce ifatanyije n'abarimo FDLR na Wazalendo, utwinshi muri turiya duce nkubwiye haruguru, ndetse iri huriro ryasatiriye agace k'ingenzi cyane ka Rubaya gakungahaye cyane ku birombe by'amabuye y'agaciro, dore ko amakuru aturukayo rwose agaragaza ko M23 mu masaha y'ijoro yarageze mu gace gafite icyo gasobanuye gasa nk'amarembo y'umujyi wa Rubaya. Ako gace rero ngo nakahe byari byatangiye abakorana rwa koalisiyo bigamba ko rwose bari gusetsa Tshisekedi aruguru ibukuru ikinshasa, ko bamumenyesheje inkuru yuko bari gusatira ikirombe cya Rubaya. Ni ikirombe Kinshasa yamaze kwemerera Amerika ku rutonde rw'ibirombe Amerika izahabwa ngo nayo ibahe ingurane y'umutekano. Birumvikana cyane kandi ni Rubaya igenzurwa na M23 imaze iminsi igabwaho ibitero simusigana koalisiyo yaba ibya drone, dore murabizi ko ariho Lieutenant Colonel Buringoma yaguye, yari umuvugizi mu bya gisirikare wa M23, n'abandi basirikare ba M23 bagiye bahagwa nyuma y'ibitero bya drone byagabweyo mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ariko kandi agace ka byari byavuzwe ko Wazalendo zageze amajanja ndetse ziza kugafata mu masaha ya 2 yo ku munsi wo kuwa mbere, na gace kitwa Kanyaru. Ariko aka gace kari metero 2 gusa n'umujyi wa Rubaya. Aka gace 2:06 Wazalendo yari yagafashe nibyo. Ariko mu masaha ya 4 umutwe wa M23 ngiye gukora operation yiswe Umushubi, ubasha kongera kukisubiza, wongera gukontrola amarembo yose n'inzira byerekeza mu mujyi wa Rubaya. Biravugwa neza ko muri operation yo kwisubiza gace ka Kanyaru hatezwe amambushe adasanzwe yasize Abazalendo bagera kuri 31 bahasize ubuzima, huko amakuru aturuka mu baturage abivuga. M23 amakuru atubwira ko Abazalendo birukanyijwe bataka gace bacengera bazengurutse ingabo za M23. Biravugwa neza ko bajya kugafata babanje gucengera, babanza kuzenguruka ingabo za M23 mu bice baturutse mu bice bya Kinigi, bazenguruka gace ka Kinigi ndetse nakitwa Kibabi. Utwo duce rero nitwo bifashije cyane bagoteramo M23 birangira bifatiye agace ka Kanyaru. Ariko M23 nayo mu buryo budasanzwe yaje kongera kukisubiza, ndetse aka kanya niyo iri kukagenzura. Aha rero ni muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Urugamba rukomeje kuba magasa hagati y'impande zihanganye, abenshi bari bazatese amaherezo na yahe. Rubaya irafatwa cyangwa se irakomeza ibe mu biganza bya M23. Ni ugusubiza inyuma ibitero, abaturage bari guhunga ndetse ku bwinshi. Igikuba cyacitse muri teritwari ya Masisi, bavandimwe ibintu byongeye kurushaho gukara ndetse no gukarata. Amakuru aravuga ko ndetse kuva mu mpera z'icyumweru gishize abatuye mu bice bya Masisi, abaturage benshi batangiye guhunga mu bice bya Bihambwe, Mushaki, Sake ndetse no mu mujyi wa Goma. Biravuga ko ari ibice biri kwakira impunzi cyane ziri guturuka mu bice bya Gatoyi, ni hafi ya Rubaya, ahafatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane kubera umutungo kamere uhari. Abaturage bari muri ya bice byegereye Rubaya byose bimaze iminsi biramo imirwano, aba bose bahungiye za Mushaki na za Sake, hari n'abageze i Goma. Murumva intambara uburyo iri kugenda yicuma yigira imbere, ishobora gusubiza ibintu ibubisi. Mu duce twa Gatoyi, Rubaya ndetse no mu nkengero za Masisi, abaturage bavuga ko ingabo za leta zifatanyije na FDLR zakunze kugaba ibitero zikoresheje intwaro ziremereye, ariko M23 igenda zisubiza nyuma y'imirwano ikomeye yamaze amasaha menshi ku munsi w'ejo bundi kuwa mbere, ndetse n'aka kanya ituze ntiragaruka mu bice abaturage bagiye bavamo ahaza Gatoyi. Ubwoba ni bwose. Tugarutse ahitwa Imalemo,
ahangaha imalemo ho birasa nkaho ababitangaza avuga ko hari ituze ariko batazi ngo riramara igihe kingana iki, riramara ese riraramba. Imalemo buhoro buhoro abaturage ngo batangiye no gusubira mu byabo, umutekano wongeye kugaruka ariko ni muke cyane, ntibizeye ko waramba. Nagace kari mu teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Bivuga ko imirwano yahanganishije impande zombi ku munsi wa kabiri, ni ku munsi w'ejo yasize donc bari barwanye ku munsi wo ku cyumweru, barwana ku wa mbere, ubwo ejo ku wa kabiri hari tuze ndetse abaturage bamwe na bamwe bagiye batangira gutahuka bataha mu ngo zabo. Bivuga ko rwose batahanye impungenge z'uko umutekano ushaka kuza kongera kuzamba bikarangira bongeye kurasana, ibintu bikaba byarushaho gukomera. Imalemo rero abaturage ngo bari kugenda bagira gute bagaruka mu byabo. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko nyuma yo gufata Malemo, M23 murabizwe yigaruriye Malemo, Wazalendo actually nibo bari bafashe Malemo bayifata igihe gito, noneho baje rero ngo gusubira inyuma berekeza Minjenje. Ahangaha aka nagace kari ku mupaka wa teritwari ya Masisi ndetse na Warikare, ariko gaturage bo batangiye kugaruka buhoro ariko bafite impungenge n'ubwoba budasanzwe bw'uko ibintu bishobora kongera kurushaho kuba bibi cyane hagati y'imande zihanganye. Tunyarukire ahitwa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo, naho mbasogongeze ku makuru cyangwa se mbabwire ku makuru ari kuvugwayo. Ahangaha ni byinshi biri gutangazwa. Ngubwo hari igikorwa kimaze iminsi giteye n'impungenge cyane. Mu minsi ishize havuzwe hatanzwe itegeko ritangwa n'umugaba wa zone ya gisirikare ya 33, uyu General Dunia Kashindi Fabien, murabyibuka twabigarutseho. Uyu Dunia yatangaje ko ngo mu rwego rwo gukaza ingamba z'umutekano muri Prede Rusizi mu bice bigenzurwa na FARDC, cyane cyane hano hagati ya za Ruvungi na za Uvira, abasirikare ba FARDC ngo yabahaye itegeko ryo gutangira kwaka ibikoresho abo mutwe wa Wazalendo. Ndetse Ugitondo cyo kuwa mbere hari abaturage batuye Runingu batangaje ko humvikanye urusaku rw'amasasu, benshi bagakeka batese ni M23 yaba igabye ibitera hitwa Runingu, byaba bigenze bite? Ariko siko bimeze, ahubwo Runingu habayeho iturika ry'amasasu bijyanye no kutumvikana hagati ya FARDC na Wazalendo, nyuma y'uko FARDC ngo bari batangiye kwambura ibikoresho abo ku ruhande rwa Wazalendo. Kwita igiko ry'inguyu nyine Kashindi Dunia Faustin. Aka kanya ituze nirike mu bice bya Uvira, uretse n'ibyo bikorwa byo kwambura abaturage, kwambura abazalendo ibikoresho bya gisirikare, ariko ituze nirike bijyanye n'imyitwarire y'imitwe twaje intwaro ikorana n'igisirikare cya Kongo, iri kurinda hariya, iri kugenzura ibice bitandukanye bya hariya muri teritwari ya Uvira. Ubwo ariko mu mujyi wa Uvira nyirizina mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hari ituze rike. Haravugwa ibikorwa bikomeje guteza ubwoba abahatuye, aho imitwe yitwaje intwaro ikorana bya hafi na FARDC ishimuta abaturage nyuma ikabaka amafaranga menshi kugira ngo barekurwe. Amakuru yamenyekanye ku munsi w'ejo avuga ko ndetse kuva ku munsi wo kuwa mbere hari umusore witwa ngo ni Archimede utuye mu gace ka Kavimvira ni mujyi wa Uvira werekeza ku ruhande rw'u Burundi, yashimuswa na Wazalendo mu gitondo cyo kuwa mbere. Rero hari n'ababibonye bavuga ko rwose byarabaye, ndetse n'aka kanya ntiharamenyekana aho uyu musore yaba yarajyanywe kuko yatwaye ku ngufu, kugeza bikaba bitaramenyekana aho aherereye. Icyakoze mu by'ukuri byakomeje guteza impungenge abaturage, ndetse icyateye abaturage impungenge nuko abo bashimuse cyangwa se abashimuse uwo musore ngo batangiye gukoresha telefone y'uwo musore bahamagara abo mu muryango we babasaba amafaranga angana ngo n'ibihumbi bigera kuri 7 by'amadolari y'Amerika kugira ngo bamurekure. Abatuye bakavuga ko ibikorwa byabaye nk'akarande mu bice bitandukanye bigenzurwa na FARDC. Ntabwo bwire cyangwa ngo buke turabwiye ibikorwa bya coalition muri Kivu y'Amajyepfo, bavandimwe birumvikana ko abazalendo, FDR ndetse na FDNB by'umwihariko dore ko ahakavimvira ni hamwe mu hantu hakorwa amapatrouille n'abasirikare b'u Burundi. Kuba habera igikorwa nk'iki byumvikane ko uruhare rw'ingabo z'u Burundi ni ntashidikanywaho muri ibikorwa by'ubushimusi muri zino axe za Uvira. Hanyuma ikindi twagarukaho, reka mbabwire ko magingaya abana ba Colonel Kanyamuhanda, ndabivuga gute, ni Colonel Kazarama wahoze ari umuvugizi wa M23, akaba umwe mu banyabigwi cyane ba M23, n'abana be babiri b'impanga yitwa Vianney Kazarama. Abo bana rero bari bamaze igihe mu by'ukuri bavugwaho guhohoterwa n'umukuru w'ubutasi bwa gisirikare bwa AFC M23,
ushinjwa gukoresha nabi ububasha bwe mu gufunga no gukorera iyicarubozo bamwe mu basirikare n'imiryango yabo. Abana babiri ba Kazarama rero mu by'ukuri bafunzwe nyuma yo gushinjwa gutunga imbunda no gutanga amakuru i Kigali. Aba bamaze kurekurwa nk'uko amakuru atugeraho abyemeza. Abasore babiri bari bamaze igihe bavugwaho guhohoterwa n'umukuru w'ubutasi bwa gisirikare bwa M23 ushinjwa gukoresha nabi ububasha bwe mu gufunga no gukorera iyicarubozo bamwe mu basirikare n'imiryango yabo. Wari wahaye amakuru itangazamakuru yashinje uwo mukuru w'ubutasi ko uriya mugabo uriya mugabo yatuzanyemo amatiku, yafunze ba commanders kuri gereza afunga abantu ntibaboneke. Ubu dufite cases nyinshi z'abantu bazaturega intambara nirangira. Yisha abantu yarabamaze. Uriya mugabo nta komanda n'umwe yubaha. Amakuru atugeraho kandi avuga ko ubwo abo basore bari bafunzwe, bamwe mu bayobozi ba gisirikare batari bishimiye uburyo bafunzwemo. Umwe mu bazi iby'imfungwa ryabo cyangwa se iby'ifungwa ryabo yaherukaga kubwira itangazamakuru ko bari bamaze igihe mu buzima bubi bwo gufungwa, ndetse n'umwe muri bo akaba yarakubiswe bikomeye kugeza akuwe amenyo. Ati umwe yarakubititse, yaramukubise amenyo yose amushira mu kanwa. Ubu bamushyize ibyuma mu kanwa. Ubu yarwaye kanseri yo mu kanwa kubera ibyuma bamushyizeho. Amakuru kandi avuga ko ikibazo cy'abo bana cyari cyaranagejejwe kuri Generali Sultani Makenga kuri ingabo za AFC M23 wagaragaje ko baziraga ubusa. Ni nyuma yo gufungwa bagafungurwa bazira kuba umwe muri bo yaragaragaye mu mashusho arashisha imbunda ubwo yari kumwe n'umusirikare w'ipeti rya Majoro urinda General Sultani Makenga bari mu birori byo kurasa umwaka. Usibye bari abasore, hari amakuru kandi avuga ko bamwe mu bafite aho bahuriye n'umuryango wa Kazarama bakomeje gushaka uburyo bwo kuva muri Republika Demokarasi ya Kongo kubera impungenge z'umutekano wabo. Isoko y'ikinyamakuru Bwiza dukesha inkuru iragira iti mu bigaragara umuryango wa Kazarama ntabwo awukeneye. Abafitanye isano nawe bose barwaye ihungabana, kandi abandi bari gushaka uko bajya i Burayi kwihishayo, ndetse hari n'abamaze kugenda batifuza kugaruka muri Kongo. Ubwo ikinyamakuru cyabazaga Colonel Kazarama kuri aya makuru yirinze kugira icyo bitangazaho, avuga ko ahugiye mu bikorwa by'ubukangurambaga bwo gusaba abanyarwanda mu mitwe yitwaje intwari ikorera mu mashyamba ya Kongo gutahuka mu gihugu. Ni ubukangurambaga bumaze gutuma abaherenga 500 bataha mu gihugu cy'u Rwanda. Reka turebere hamwe n'andi makuru ari kuvugwa muri aka karere. Birumvikana, reka mbanze mbabwire kuri inkuru y'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa hariya muri Sudani y'Epfo ndetse n'andi agezweho. Abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo UNMISS bahawe imidari y'ishimwe ya Loni. Ni imidari bahawe ku 25 Gicurasi mu muhango wabereye mu kigo cya Loni kiri hariya i Malakal ni muri leta ya Upper Nile mu rwego rwo kubashimira ubwitange, ubunyamwuga n'umusanzu wabo mu guteza imbere amahoro no kurinda abasivile. Abasirikare bahawe imidari ba Rwanda kabiri bashimiwe uruhare rudasanzwe bagize mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri kimwe mu bice bya Sudani y'Epfo bikigaragaramo umutekano muke. Umugaba mukuru w'ingabo za UNMISS Major General John wari uyoboye uwo muhango yashimye abasirikare b'u Rwanda ku bwitange, imyitwarire myiza ndetse n'uruhare mu gushyigikira amahoro ku ruhando mpuzamahanga. Hanyuma muri Sudan muri Congo Brazzaville, Ambasaderi w'u Rwanda muri Repubulika ya Congo, Ambasaderi Parfait Busabizwa
yaganiriye n'urubyiruko rw'abanyarwanda barenga 90 batuye Brazzaville ndetse no mu nkengero zaho rwiganjemo abavukiye muri iki gihugu muri gahunda igamije kwegera urubyiruko kurwigisha uburere mboneragihugu no gukomeza kurukangurira kwitabira gahunda zigamije iterambere ry'igihugu. Ni gahunda yabaye ku cyumweru tariki 24 yateguye kugira ngo urubyiruko rwavukiye mu mahanga mu by'ukuri rukavuka ku babyeyi bahoze ari impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rusobanukirwe biruseho amateka y'u Rwanda, umuco nyarwanda ndetse n'indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Mu kiganiro yabageshejeho rero Ambasaderi Parfait Busabizwa yavuze ko urubyiruko ari rwo mizero y'ejo y'u Rwanda, anarusobanurira uko guverinoma y'u Rwanda ikomeje kubaka imbaraga z'urubyiruko haba mu mashuri, mu kazi, mu buyobozi, akanabashishikariza rwose kwitabira gahunda zitandukanye zirimo itorero ry'urungano Youth Tour ndetse n'itorero Indangamirwa. Yanasabye kandi kwitabira gahunda zitegurirwa urubyiruko hagamijwe kuruhugura kugira ngo rusobanukirwe neza amakuru y'ukuri ku Rwanda, gukunda igihugu no kugira ibyangombwa by'u Rwanda byose hagamijwe kubaha ubumenyi no kubaka umuryango nyarwanda wunze ubumwe. Ati urubyiruko ni mwe ejo heza h'u Rwanda, mufite uburenganzira bwo gufata ibyangombwa by'u Rwanda, ntimukemerere abababeshya bababibamo urwango n'amacakubiri, kuko turi umwe kandi duhura kugira ngo tuganire ku Rwanda no kubyaruteza imbere. Ni byiza rero ko musobanukirwa hanyuma mugafatanya mu kubaka icyerekezo cy'ejo hazaza hacu. Mu rwego rwo kwiteza imbere rero no gutanga umusanzu mu bukungu bw'igihugu cyabo, Ambasaderi Busabizwa yakangurira urubyiruko rw'abanyarwanda kwihuriza hamwe bagashaka icyo bakora haba mu ishoramari ndetse n'ibindi. Yasoje anababwira kuri gahunda ziteganyirijwe urubyiruko zateguwe na ambasade zirimo kwigisha ikinyarwanda, kubyina ndetse no guhamiriza ndetse na siporo rusange. Yes, hanyuma ikindi twagarukaho ni munyeberere twerekeze mu makuru ari kuvugwa cyane mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda bikomeje kuba bibi cyane, icyorezo cya Ebola gikomeje kurikoroza muri iki gihugu. Byatunguranye Perezida Museveni yagize atyanga gusuhuza bitabiriye inama yo gutangiza imirimo y'inteko nshinga amategeko kubera iki cyorezo cya Ebola cyagaragaye muri iki gihugu. Museveni yagaragaje impungenge za Ebola ku munsi w'ejo ubwo ejo muri tariki 25 Murambabarira yari maganiriza abagize inteko nshinga amategeko ikororo muri Uganda. Kuri 15 Gicurasi nibwo byamenyekanye ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye kugaragara icyorezo cya Ebola, aho umuntu wapfiriye mu mujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri mu kwezi gushize ariyo yamwishe. Umuryango mpuzamahanga rero ushinzwe ubuzima OMS watangaje ko kugeza tariki 22 Gicurasi abo byaketswe ko banduye bageze kuri 750 ndetse rwose 177 bapfuye. Iyi ndwara kandi yanagaragaye muri Uganda ndetse ku 25 Gicurasi Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda yatangaje ko hagaragaye abandi bantu babiri banduye indwara ya Ebola, bituma umubare w'abamaze kwemezwa ko banduye iyi ndwara muri icyo gihugu ugera ku bantu 7. Mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda kandi reka mbabwire ko ibintu byadogereye. Umunyamakuru witwa Andrew Mwenda muramuzi, uyu yatangaje ko atigeze agira ubwoba bwo gufungwa n'abapolisi cyangwa se abasirikare b'umutwe w'ingabo zidasanzwe SFC. Biragaragara ko ngo ntabwo yigeze agira ubwoba ngo nyuma yo kwihanangirizwa ku mugaragaro na Perezida Museveni ku mugoroba ku itariki 23. Museveni wasubizaga ubutumwa Mwenda yanditse ku kinyamakuru The Independent tariki 20 Mata. Uyu yari yatangaje ko mu by'ukuri Perezida Museveni yatangaje ko uyu munyamakuru arwanya imishinga minini yateza imbere iki gihugu irimo y'inganda, yigira nkaho rwose ashaka kugaragaza abashaka kugisahura. Hanyuma Andrew Mwenda yari yise Museveni umusaza udafite ubushobozi bwo mu bitekerezo ndetse no ku mubiri, ibituma abashaka gusahura igihugu bamufatirana n'intege nke.
uyu mukuru w'igihugu kandi nawe yahise yita uyu munyamakuru umukozi w'abamatse bihugu asaba abaturage kumwirinda. Tariki 25 uyu munyamakuru uri mu ruzinduko mu Bushinwa yatangaje ko ubwo yururukaga mu ndege hariya i Beijing yakiriye telefone nyinshi z'abantu bamubwiraga ko mu by'ukuri bamuhangayikiye nyuma yo kwibasirwa byeruye na Perezida Museveni. Ati abenshi batunguwe nuko nasekaga nezerewe kubw'ubutumwa bwa perezida. Birumvikana ko aba bantu batazi Perezida Museveni ni umuhanga cyane ufite ubushishozi, ufite ubushobozi kwirwanaho mu kiganiro mpaka kuri politike. Iyo aba yarandakariye nkuko abantu babitekereje yari kohereza itsinda ry'abapolisi cyangwa se SFC bakamfata. Uyu munyamakuru asobanura ko kuba Perezida Museveni yarafashe icyemezo cyo kwandika ubutumwa bumusubiza ari ikimenyetso cy'uko yemeye kujya impaka ku ngingo batemeranyaho, atari umukino wo kurasa cyangwa se igisubizo cyo gufunga. Hanyuma rero avuga ko kugeza ubu atemera ishoramari leta ya Uganda ikora umushinga imwe n'imwe, ariko kasaba imbabazi kuba yaratangaje ko ibifa byose biterwa nuko Museveni ari umusaza aho kwibanda ku bibazo biriho gusa. Agira ati aho nakoze ikosa nkanahamusabira imbabazi nivuye inyuma, no kuvuga ko ibyemezo bye ntemera biterwa nuko ashaje. Mu by'ukuri nakabaye umuntu wa nyuma uvuga aya magambo kubera impamvu ebyiri. Nagombaga kwibanda ku bwiza cyangwa se ububi bw'ibyemezo bye aho kuba imyaka yabifashe afite. Andrew Mwenda yatangaje ko ikosa rya kabiri yakoze ari ukunenga umushoramari David Semfuka wavuze ko yavumbuye umuti uvura kanseri na diabete, na Dr. Mathias Magola ufite ikigo Day Pharma atabanje kubavugisha no gusura inganda zabo kugira ngo yumve uruhande rwabo. Yicuza cyane kuba yarise Semfuka umutekamutwe akita Dr. Magola umupfumu, kandi nk'umunyamakuru atarabishakiye ibimenyetso n'ubuhamya bishimangira ko imigirire yaba ishoramari ariyo koko. Yes, hanyuma reka tuve mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda tunerekeze mu gihugu cya Tanzania ndetse no muri Kenya. Birumvikana hariyo amakuru. Mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania haravugwa amakuru y'urupfu rw'umubyeyi wa John Pombe Magufuli wahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania. Ni Suzana Magufuli akaba mama wa John Magufuli yitabye Imana mu ijoro ryo ku itariki 25 rishyira ku itariki 26 aguye mu rugo rwe ruherereye mu karere ka Chato gaherereye mu ntara ya Geita yo muri Tanzania. Amakuru y'urupfu rwe yatangajwe n'umuzukuru we akaba n'umukobwa wa John Pombe Magufuli witwa Jessica Magufuli abihamirije televiziyo muri iki gihugu ya Ayo TV. Ati nyogokuru wacu Suzana Musa yitabye Imana ahagana saa moya z'umugoroba aguye mu rugo rwe ruherereye Ichato akaba yasize uburwayi yaramaranye igihe. Ibijyanye no kumushyingura umuryango uzabitangaza nyuma. Ati Imana yaramuduhaye kandi irongeye iramwishubije. Suzana Magufuli wapfuye ni umubyeyi wa John Pombe Magufuli wayoboye Tanzania kuva muri 2015 kugeza muri 2021 ubwo yitabaga Imana. Rero hanyuma mu gihugu cy'abaturanyi cya Kenya naho amakuru ariyo ni ibiri gutangazwa na Uhuru Kenyatta wabaye perezida wa Kenya. Yibukije abaturage b'iki gihugu ko amatora yegereje kandi bemerewe kurya amafaranga y'abakandida baziyamamaza nubwo batabatora. Ibi Kenyatta bigarutseho ku itariki 25 mu kiganiro yagiranye n'abayoboke b'ishyaka Jubilee mu gace ka Kiambu. Mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri 2027 iri shyaka rya Kenyatta ryemeje ko rizatanga Fred Mutiang'i wabaye minisitiri w'umutekano nk'umukandida ku mwanya wa perezida. Kenyatta yasabye abayoboke b'iri shyaka kuzatora Fred Mutiang'i. Yakomeje ababwira ko bemerewe kurya amafaranga y'abandi bakandida nubwo batabatora. Ati amatora ari hafi, ntimuzavuge ko ntababuriye. Abanyepolitiki bazabaha amafaranga, nta kibazo kiri mu kurya ayo mafaranga, ariko nibigera ku gutora muzatore, muzakora amahitamo akwiriye. Mu ijambo rye Kenyatta rikomeye
yikomye ubutegetsi bwa Perezida William Ruto ashimangira ko aho kwita ku bijyanye cyangwa se ku bibazo bireba abaturage ababugize batangiye kuryana hagati yabo. Avuga ko ari ikibazo yari yaraburiye abanyakenya muri 2022 ariko bavunira ibiti mu matwi, ati birangira Ruto abaye perezida. Ruto yahoze ari vice perezida ubwo Kenyatta yari perezida, ariko nyuma baza gushwana. Ruto rero yaje gufata umwanzuro kwiyamamariza kuyobora Kenya nyuma yo kurangiza manda ye kwa Kenyatta, ndetse birangira atsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Hanyuma mbere yuko twerekeza hakurya y'inyanja ngari, reka duhere ku makuru ari kuvugwa mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatanze ikirego mu rukiko asaba ko ngo raporo y'akanama kemeje ko ashobora kuba yarakoze amakosa mu kibazo cy'amafaranga yibwe muri ku isambu ye isubirwamo. Ramaphosa asaba ko umwanzuro wafashwe muri 2022 wavugaga ko ashobora kuba yararenze ku itegeko nshinga ukurwaho, avuga ko iyo raporo yashingiye ku magambo yavuzwe gusa aho ku bimenyetso bifatika, ndetse ko ako kanama katumvise neza inshingano zako. Ubwo rero Ramaphosa ari ku butegetsi kuva muri 2018 yakanye kenshi ko hari ikosa yakoze muri ubwo bujura bwiswe Farmgate. Hanyuma ubwo bujura rero bwateje impaka ku buryo Ramaphosa yari yarabonye ayo mafaranga 580 by'amadolari yavuze ko yibwe ku isambu mu mwaka wa 2020. Niba yari yaramenyekanishijwe rero nkuko bisabwa n'amategeko, ndetse n'impamvu yari abitswe mu bikoresho byo mu nzu aho kuyashyira muri banki. Hakurya y'inyanja ngari tugana ku musozo, reka mpere mu gihugu, kampere kuri inkuru y'igitero gikomeye cyane Amerika yongeye kugaba kuri Iran. Amerika yubuye ibitero kuri Iran bavandimwe. Ingabo za Amerika ngo zagabye ibitero majyepfo ya Iran bigamije gusenya ibigo birasirwamo za misile na hari ubwato bwegereye inzira ya Hormuz, hagamijwe gukumira ko hari ibindi bitero byagabwa ku ngabo za Amerika. Itangazo ry'ingabo za Amerika rivuga ko ibi bitero byagabwe mu buryo bwo kwitabara no kwirinda ibibazo ingabo za Iran zishobora guteza ku ngabo za Amerika ziri mu gace. Hanyuma umuvugizi w'ibirindiro by'ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati yitwa Captain Tim Hawkins avuga ko Amerika ikomeza kurinda ingabo zayo binyuze mu kugumisha umwanzi aho ari no mu bihe barimo by'ibiganiro. Uyu Hawkins avuga ko ibitero byibasiye cyane agace ka Bandar Abbas n'umujyi wo majyepfo urimo ibirindiro by'ingabo zo mu mazi byegereye inzira ya Hormuz. Ibitangazamakuru bya Iran byatangaje ko habayeho guturika gukomeye, ndetse abayobozi bo muri Bandar bari gukora iperereza. BBC yanditse ko Iran itasubije ibi bitero, ariko umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yitwa Esmail Bakay yari yavuze ko ibiganiro biri kugenda neza, ndetse gusinya amasezerano avuga ko bitihutirwa. Hanyuma nyuma y'ibi bitero, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yatangaje ko gusinya amasezerano bigishoboka, ndetse ku tariki 23 ku munsi w'ejo ngabitabira ibiganiro ku ruhande rwa Iran bahuye na Minisitiri w'Intebe wa Qatar. Ati rero turaze kureba niba hari intambwe yaterwa, ndibwira ko ari ibintu byinshi bikiganirwaho ngo abantu babyumve kimwe mu mushinga w'ibanze. Ati rero bizafata iminsi. Rero yavuze ko Perezida Trump nawe yiteguye gusinya amasezerano. Ni intambara ya Amerika na Iran yatangiye ku 28 Gashyantare yateje ingaruka z'ubukungu ku isi, kuko yafunze inzira inyuzwa mu 20% bya peteroli nyinshi ikoreshwa ku isi buri munsi. Hanyuma ikindi twagarukaho, Minisitiri w'umutekano wa Israel yitwa Itamar Ben-Gvir, uyu yasabye ko igihugu cye cyasubukura intambara yeruye ku mutwe witwaje intwaro wa Hezbollah muri Liban, ndetse kikanahagarika amashanyarazi yoherezwayo. Ibi Ben-Gvir yabivuze nyuma y'ibitero bya drone Hezbollah yagabye ku basirikare ba Israel bari mu majyepfo ya Liban bigahitana bamwe muri bo.
Ben-Gvir umaze iminsi yamaganwa n'amahanga kubera ubuhezanguni bwe yagize ati Israel ikwiye gusubira mu ntambara bikomeye muri Irani kuko muri Libani kuko yakomeje kujenjekera ibitero bya Hezbollah. Uyu munyapolitiki avuga ko ndetse yeruye ati aya Liban akwiye guhagarikwa ndetse ngo Israel ikwiye kwenyegeza ibitero byayo kuri Hezbollah. Ibi bibaye mu gihe Amerika na Irani bikomeje ibiganiro bishobora guhagarika intambara mu burasirazuba bwo hagati yatangiye mu mpera za Gashyantare uyu mwaka. Ibiganiro kandi bikaba biganisha ku guhagarika intambara ya Israel n'imitwe yitwaje intwari ishyigikiwe na leta ya Irani irimo Hezbollah na Hamas ikorera mu ntara ya Gaza ndetse ari muri Palestine. Hanyuma indi nkuru twasorezaho reka mubwire ko guverinoma y'u Burusiya yateguje ko igiye kugaba ibitero bishya kuri Kiev nyuma y'iminsi mike bagabye kimwe mu bitero bikomeye cyane ku murwa mukuru wa Ukraine kuva intambara yatangira. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burusiya yatangaje ko ibyo bitero bishya bizibasira ibigo by'inzego zifata ibyemezo n'abahakorera ubuyobozi bwa gisirikare hamwe n'inganda zikora indege nto zitagira abapilote muri uwo mujyi. Moscow yasabye abanyamahanga n'abadiplomate kuva muri Kiev vuba bishoboka, inaburira abaturage kwirinda kwegera inyubako z'ubuyobozi n'iza gisirikare. Ukraine yavuze ko ibyo Uburusiya bwatangaje ari ugushaka gukanga no kuyishyiraho igitutu, isaba ibihugu biyishyigikiye kongera igitutu ku gihugu cy'Uburusiya. Mu itangazo rya Ukraine yavuze ko kuba Moscow yaraburiye abanyamahanga bigaragaza ko yemera ko ibitero byayo bigamije no gutera ubwoba abahagarariye ibihugu by'amahanga. Iryo tangazo rero ryakomeje rivuga ko ibitero by'Uburusiya kuri Kiev bitegeze bihagarara hafi na rimwe mu cyumweru kuva intambara yatangira, kandi ko umutekano muke uterwa na Moscow ukimeze nk'uko wari umeze mu myaka cyangwa se mu mezi ashize. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko ibitero bikomeye Uburusiya bwagabye mu ijoro ryo kwa gatandatu byahitanye abantu 4 bikomeretsa abagera ku 100 muri Kiev no mu tundi duce. Moscow rero ikavuga ko ibyo bitero ndetse n'ibindi yihanangirije ko ishobora kugaba ari igisubizo kucyo ivuga ko cyari igitero cya Ukraine cyagambiriwe ku icumbi ry'abanyeshuri muri uriya mujyi wa Starobilski ni kuwa gatanu, aho abayobozi b'Uburusiya bavuze ko abantu 21 bahasize ubuzima. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane ko natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyangwa se muri aka kanya. Turi ku itariki 27 ni kuwa gatatu, tariki 27 Gicurasi 2026 gatanu kuri gatanu hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.